Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kaseng Henyu Trap Integrated Trigger Organization hito singkmi hak jelam kemat u presiden barang ba don bok dekhar menda kasmi baar kelawan ban bekrat yaki beriu ki basyong thatlat hakmat ke civil hospital Shillong yaki bala subaru baki de ki bajupen kam bante udrok ka jingwan kendang kaseng ki ki beriu ka de halor ka jingyo jingu jor ki babon ki ba baki don keto kanengut ki bawan sim dawai batadian baki ladab ban sim dawai ki syong thatlat bat ki bajupen wiru ya kalenti ya jong ki beriu Hagan ka jinglet kendang kasengi kiti breu kalayo ban bekrat hadu nyungut ki basyong thatlat ki badairu ki barjela bat kila donru ki bala phetno mar syutiep bawan kaseng kumta kaseng kala pharu ka kerwo shabaro ki breu ki bawan sim dawai bat khamtam ki bala kerni hutrok balada ki wan sim dawai sim na ka akor ka burom maju syong thatlat balada kaseng kan lap yang kan sawan ban be naphang Kebenaran bak bilang matai kiat kalau kejingwan di ini ha pok sibel hospital. Ke jingwan ke jungi ini sene pok sibel tam ini pok OST ke ba ada wai ini ti bangop yo. Jadi tentu aja dengan drops. Hadian ke jing keluar di padba. Bat tiba nanti apa nang ni. Bat don tak tahu kan mengut di kena di bersih sim dawai di bersih hadian ba sim dawai di tempat nang ta kiat jurung seneng di penduit saya lenti ya cincin jurung pencena ban di Utah Brock pengina kalian sini iwan inspek ba mentah kesini ruk masunwan mengi kila ya hair kila ya petna di iso andreidon kila kato kan mengot pot bani la yo bani kali ni hadian ba kila sim dawai kila kak ni ki begini kan yang bajong kejungan kejungi yang ni kila ya sembuh batu bodi ke je ni nungka kita hospital dan kalian kiru lain kata kajing lokong ba kadot sisa kata ka ini sok talan na kiba jingawai tu tapi ada ikut kita ada wai jong min pak mengina kalian jong ini di pak kan buat nomor baik itu di bawah jingawai ni tam itu di bawah ni yang ini bentukan dan itu blok ba abak hiwan sim yudawai sim ke burung bokor dalagat simitai wadum sok talan ni nomor dagalak kaseng ngata be ya nak ni ka jeka nomor hapo sibil premises bon di berkepang ni tentu ya bisa warna putih jaga ya kayak pada di bawah Sindawai ini warna putih di berkepang warna jadi dok support pencana dan dari mereka itu betul berkepang kadang-kadang ini India itu tinggi kan ya dapat Shillong City ni bila IT Shillong City bukan tinggi normal lagi nomor hadian pas benai mesra nah kalian ke Shillong City kelawan pada kembu di sekitar man brief up dia kata seperti man kembu di seperti Hendrai let's say kaduna kapan kene katai nah kalian ke gede ini dia kasih nak bersudah kada kakara kasenjam ke besim na kaseng itu man kasih kagapor sipo hadu kan sawa Shillong City kan sawan ban pinor man kasih hanya possible nang bante lakam ya kini ka jin syong khanna ku kena di bawah Sindawai Kumba kanungur yang nak kalian ada beseng di bawah kanungur bakila yo pan be ni. Kan mentah kasih dari beliau tang nyomor di bawah bende. Dan mereka tu cinci beli botong bagi background bagi di pokok di beseng khanna ni. Ibun kasih ni barjela ni. Kata di bayo himangi menek di barjela. Pakai ini thamlar ubah imat ini bawah Sindawai lu. Bonu barjela hiban yu jat jumen. Berarti kita di turun jauh kan kita kan bisa di bawah Sindawai.